Halo. Oke. Keren mentah. Ladang sini jika apa kerja bro. Ini siapa kayaknya pi. Dia ladang hidup kita dengan pun happy mentah. Reply gitu di message pi. Baik kan RPJ. Bayar mau? Karena loh. Terus kata punya pi mau itmo. Ada yung na. Ngapun tik lah. Wah, lu tunduk udah mucik lah. Lihat nom lah. Kapag mentah meh. Ngapun kret meh kalau klaro. Tam lagi ni cuma lanjut nak senyat meh. Yano ro. Tam lagi cenderang. Inglok rumah teka, lingkur rumah teka. Tang cukai kalok lakut. Kadang kata tang ba. Ya kalau kata om deh banyak ekstra. Me bayolok babah mesti mentah teh. Kabiang ni. Andre salansar mentah teh kamu teh. Tip kanya bahan baru. Kaplim kaput tu mentah. Tak kan me bangaong bahap krek lok ekstra ro. Babun mentah kan teh cenderang rupiah bu. Ekstra kan. Tak kadau kan me hap krek pa kalok ekstra ro. Lala mo me. Ate yang ngapat benar me. Mungkin lupa asa kata kalau ekstra teh. Kajing ibu juga dah benang tengok sini tiang ba. Apa mungkin lupa. Kadesya me tajing ong jume. Ngaruh hap perkat bahan me nang sekmat. Berkat ya ke badai berkat. Wat berkat ya ke bom day berkat. Berkat ru shwa bandir kapor berkat. Pejli yo me bakla berkat. Sababe pada adin. Ani kadai pelat kena kejing keren jume. Kejiwan jume hane. Kalau kumpuan kejing syai. Imut kat bedung di jonga. Ngaruh badai me perlu me ngasyong. Namarang pa ba mengop hakanya snew. Kabayang pelat me ba me ong kom taya nga. Ngalay nga singkmen ba. Kublay sibun me la syailam yang. Tato me amlelay manaslam. Andai nyo pagdupat mo. Tuh.